And we are moving along to contestant number 20193. 20193 of the R&B Soul Jazz category from India. Ketum ke Khubor balayo ni kinong penyat ke World Championship of Performing Arts Arjar Art Rio Las Vegas. Kitkupar Nongsiej ukaitor jong Khuborjylla ula kenjo saya kawai pat katong ke bakrau ha kerensan jong ke perthai da ke ba ula Rung ke semi-final jong ke Jingiakob bapau nam jong ke World Championship of Performing Arts Wcopa Arjar Art Rio ke badang yat menta Las Vegas, Nevada, USA. Haba ke Donbosco Media Network ke lepak yu ban mi khmat ye ke jela bat keri India hibarok kawai Kitkupar ula Rung ke semi-final lingba ke jing siang rendang jong u bat ke jing kisur jong u hakmat ke kenhun ki dong bishar jong ke perthai ke jing poi jong u ke semi-final ke bo yu hapding ki nong ruai bapau nam jong ke Jingiakob ke bawanra ye ke jing sarong ke bakrau amtang ye ke jela Meghalaya Henry ye ke ri India hibarok kawai ke jing yo Rung ke semi-final kalong sa kawai pat kajing job ke bakrau ha kajing ya lenti jong Kitkupar ha kaliang kerwai ke siau bat kalapen mi e kajing kemen ke bakrau ye ke jela Meghalaya kat ba kajing Yakob kanang ya syakman ke Meghalaya bat ke ri India menta ke kemi lenti da kajing kermen bat kajing shania ba Kitkupar Nongsiej undang yai tengshan ban ai mensie mi ke Samla nong ruai ha ke jela ki babun sin ki do jing kermen no habagia kendo ikjing wat lagi don kesap bapher. And we are moving along to contestant number 20193. 20193 of the R&B Soul Jazz category from India.